KHASI Autonomous District Council lapor ke Jinglam jong executive member berdepet ya klau ikong Magdalene S. Maulong. Ila Leit Jngoh ya ke Shnong Umladoh ha ke sengi ningkong ban bisa benya ke Jinglong Jingman Hadien ke Jing Shah Pynjulor jong ke Jingthung Jingte ha ke nong trei ke KHASI ha ke ni ke Shnong ke berit Hari Bohoi District ha ke Leit unailar. Ka Jingthung jong ke ni ke Jing kenduk lang ke long ban penbet ya ke Jing dawa bailut kesan jong ke nong Shong dan Shnong na ke KHASI. Ilakularu baya kene kamat on salik ra akamat chief executive member jong ke KHASI uba penyak sing CM bad on saya peliu jengmut ru ha jengelang ke ban salongshan jong ke council. Ke ika kamram ga jongi ga dong banyadai ka property hi jong ka district council you put you sam teng ka khubor ba mi shabar kan long da kung we mo kindon gi ba keno ban kan tho ken ong ba ngilali lam gi jaka ki putah de ngi kwa ban ong phi ba ka kamram ga jongi ka long banyada Bentau senam ke Jing